čim ćemo početi obeležavanje Ježev dana nikada neće se čuti u Skupštini, Vladi ili na glavnim odborima političkih stranaka. A svako obraćanje naciji, svako otvaranje skupštinskog zasedanja, svaka sednica trebalo bi da počne ispovednom molitvom koju je još u 14. veku očitao nepoznati monah. I sada zamislite predsjednika, premijera, ministre, poslanika ili nekog drugog lidera u regionu Evropske unije, NATO pakta, kako se obraća ovom molitvom. Zgreši, Gospode, oprosti mi. Ese su gresi moji. Ljubodejanije, preljubodejanije, blud, nečistota, rastreljanje tela, ražeždanje ploti, istecanje pohoti, skrvnje, najave ili sne. Zgreši, Gospode, oprosti. Ese su gresi moji. Srebroljublje, zlatoljublje, slastoljublje, slavoljublje, samoljublje, samoljublje, miroljublje, platoljublje, zgrešiti, Gospode, prosti me. Ese su gresi moji. Mnogoslovije, ljuboslovije, praznoslovije, skrnoslovije, lažnoslovije, smekoslovije, bludoslovije, stranoslovije, bujeslovije, sujetoslovije, basnoslovije, sprotislovije, zloslovije, zgreši, Gospode, prosti me. Ese su još gresi moji. Lahojimstvo, mazdojimstvo, posulojimstvo, rezojimstvo, čužeimstvo, otpalstvo, okajanstvo, nasilstvo, krivosudstvo, uplemstvo, umorodstvo, naprstanstvo, nepokorstvo, lakomstvo, preterčstvo, lakrtstvo, nesitstvo, pijanstvo, nečuvstvo, neverstvo, niskoumstvo, svetokradenije, surovstvo, prezorstvo, licemerstvo, pronorstvo, lukavstvo, zobojstvo i izvinstvo, neumstvo, nepostanstvo, nedostojimstvo, zgrešiti, Gospode, prosti me. Ese su ti još gresi moji. Objadanije, uplivanije, blavanije, tajnodanije, oklevetanije, oglagolanije, osuždanije, kičenije, zlopremnije, zlopremanije, zlosrdnije, žestosrdije, nemilosrdije, šetanije, šeptanije, roptanije, kuljanije, pobedanije, unijanije, beščinije, nenije, pnenije, štasteslovije, neposlušanije, samopravljenije, zgrešiti, Gospode, prosti me. Ese su gresi moji. Zavisti, navisti, revnost, jarost, upost, lenost, slabost, ljutost, bujest, upost, praznost, gordost, drzost, mrzost, gorest, ostro želčije, naglodušije, sverepstvo, kaznonstvo, zloimstvo, rugateljstvo, pitljivstvo, strpotljivstvo, preljenije, promrčenije, navršeštenije, razrešenije, parenije, slaženije, smeh, klič, svar, boj, tak, lažba, svada, obada, obida, vražba, mnogosanije, riznanje, riznoje, ukrašenije, skrbnih misle i primenije, posvednevije, padenije, vzne i zjave, zablažnenije, iskušenije, Gospode, pomiluj me nedostajnoga, očisti me, spasi me grešnoga, okajanoga, skvrnavoga, nečistoga, nedostojnago i bezakonatog, bezumnago, nerazumnago, neistopnago, zlonaradnago, zlakopnago, zloobraznovago, zlopamnenago, zlopitljivago, zlosrdago, zlodejavago, ljubodejivago, neposlušivago, nebrišnago, nečestitovago, nepokorljivago, lasljivo, roptivago, strpljivago, gnjevljivago, gordeljivago, zavesljivago, lukavago, bestidnago, bezradnago, beščinago, licemednago, jarosnago, strasnago, napresnago, pomračenago, otemljivago, okajannago,
nago i ožešće lago, nečustvo nago, nečloveč nago, nepotreb nago, vredum nago, sujem nago, sujet nago, surovogo, svere patoru ljeto, dosaditelja, postitnego, mrskago, sakaratnago, gnusnago, grubago, glupago, gluhago, hudago, bednago, nepoštenago, smernago, tlenago, raba svojega, vredoljupca, bludoljupca, potoljupca, smekoljupca, slavoljupca, sladosljubica, pohotoljupca. Dobro, toliko. Ovo je bila molitva iz 14. veka koja je od nacionalnog značaja. Možemo početi sa konferencijom za štampu. Pitanja? Voco, jer imamo malo vremena. Dva pitanja možete slobodno pitati. Recite slobodno. Kako? Aha! Imam utisak da niste razumeli, jel? Niste baš razumeli, jasno. A da vas pitam, ko vas plaća? Da, kad se zna ko vas plaća, jasno je zašto ne razumete. Uostalom, ovo će već biti emitovano i na par dnevnika, kao i na stotinak lokalnih kanala, pa možete ponoviti ovaj isti tekst, prosto nekoliko puta i nemojte više da postavljate ta plaćenička pitanja, molim vas. Sljedeće pitanje. Goco? Nema više vremena? Dobro. Šta da kažem, moramo ovde završiti, uostalom nemamo više vremena, počinje prenos obeležavanja 89. Ježev dana, slave srpske satire. Imamo uživo priključenje sa Slavije. Da, 89. Ježev dan za Slavije, upravo smo ovde, javlja vam se baš sa Slavije, iz pozorišta Slavija, vaš reporter Jelena Mila. Okupili smo se ovde da vam predstavimo prvog među jednakima, Radivoja Bojčića. Barnula mi policija sa nalogom za pretres. Ja kažem, vi meni ne možete ništa da nađete. Ne brini, vele oni. Ono što tražimo, mi smo poneli sa sobom. Budale vuku za nos, pametne za džoku. Kad si lepa, izleti uopšte nije bitan. Od ovih Bosanaca u Beogradu se ne može više biti ni Crnogorac. Nekad su se odluke donosile u Jajcu, danas u Jajincima. Ja sam strogi vegan, pušim samo travu. Još niste poludeli, pa vi stvarno niste normalni. Velike sile se dvome da li Srbiju da svedu na beogradski pašaluk ili na Užičku republiku. Srbin uzima Viagru samo kad hoće da se korči. Moj urolog je živi piš. Nisi kriminalac, ako kad si budala. Jebe luz bunjenog, ali se makar zna ko koga jebe. Stvari treba da se rešavaju u institucijama, pa ne može ni Laza sve sam. Ako očekujete da vam se budućnost vidi u šolji, ne puštajte vodu. Ostao sam priseban, ali samo na Ijekavići. Kod nas je život skup samo u prodavnici. Kad izađeš, postaje potpuno bezvredan. Lična karta mi važi do 2054. godine. Znači, duži rok trajanja ima samo Parizer. Ove voditeljke na jutarnji programi idu kao na zornjak. Ovde se nije prodao samo onaj koga niko nije hteo da kupi.
kad sruše sajam, ići ćemo u dupe na vašu. Sve veći broj turista dolazi u Srbiju. Nešto pojebu, kupe parizer, pa se vrati kući. Tolike milijarde pozajmio sam za vas, pa je red da neko uzmem i za sebe. Da ne hrčem, ja se u kući živ ne bi čuo. Oni su nas doveli do prosjačkog štapa, mi ćemo njih do usrane motke. Moj život više nema smisla. Izgubio sam telefon. Ovaj ekspo u Surčinu košta kao da ga pravi surčinski klan. U toku je stadionizacija Srbije. Politika ga nije ni malo promenila. Ostaje lopov kakav je i bio. Možda se jednom i mi priključimo zemljama koje su povukle priznanje Kosova. Ludak na prestolu, pravi čovjek na pravom mjestu. Ako danas kreneš iz tačke A, malo sutra ćeš doći do tačke B. To se tamo zove točka. Kad se Ana Brnabić obuče, izgleda kao Den Xiaoping. I na kraju, ovaj se toliko porodi sa Titom, da to već postaje kult sličnosti. Dragan Hamović, prvi i Lečke prvi među jednakima. Dragan Hamović. Kad sam izletnik u Satirovo, ne može se bez takvih izleta. Kraljevski pingvini. Uz ovu pesmu sledi jedna novinska napomena koja glasi: antarktički kraljevski pingvini kroz izmet proizvode toliko azotoksida, odnosno gasa smejavca, da su naučnici na jednoj od misija proučavanja potpuno oblesavili. Kreće. Kome može da prismeta njuhu snobovskih nozdrva zadah pingvinskog izmeta s južnih polarnih ostrva? Ovo isparenja gasovna, tačnije azot, su oksidna, gde su lučenja masovna, od smeha čovek otkida. Znakovi su izistinski i dres kodovi pingvinski i suvereno državni. Kako li može i ko će da se slatko zakikoće smejavcu svrha države? Vladar na okup sazove i šalje glasne gasove, narodu pušta golube. Taj azot mnome zažive, prvo se usta zakrive, glava pak lepo polude. I druga pesma koju sam pisao pre 4 godine, naravno objavio u Vježu, gde zove se Stari orlovi, a pisana je u toku prethodnih, a evo i novih predsjedničkih izbora u Zasveci deka. Preko vode velike, dve stare orlušine, kamče od milionske kaubojske skupštine, da preuzmu vršenje vlasti, muške suštine. Snivam koje štarije, neka me ko uštine. Kome dati resurse, pustinu i preriju, crnu tašnu s dugmetom, moćnu mašineriju, plavoj ili crvenoj našpricanoj suklati.
ko da ih ubedljive ospori i uskrati kada su već prosuli paket časnih namera, obećanja izborna pod senkom Alzheimera. Široko se smešiti, ispotiha kurvati, u treni jakog naboja zamahati, survati, a svi mandat zasluže u državi dubokoj. Zemlja će zavladati, so svjatini u pokoj. Banja Buljić, jednaki među jednakima. Banja Buljić. Ovo je jedna priča iz jedne zbirke koja se zove inače Budalaste priče. Minuli rad. Od svih radova naš čovjek najviše vole da se bavi minulim radom koji smiruje i opušta. Njime bi se predano i pošteno bavio od celog života, čak i preko vremena. A kako se sa minulim radom uključiti međunarodnu podelu rada? Jedno naučno istraživanje rađeno za potrebe ovog teksta došlo do senzacionalnih otkrića. Istraživači su krenuli od činjenice da u krevetu žena može našem čoveku da skine sve, ali čarape nikada. Dakle, čarape. To je proizvod za koji moramo na svetsko tržište. Ne možemo svetu ženom senzacije uvaliti bilo kakve čarape. Pomažu samo proverene čarape, neka vrsta krevetskih veterana, kaljenih u ljutoj borbi prsa u prsa. Prvi zadatak tek začete industrije zasnovane na minulom radu bio bi otkup čarapa. Postojala bi sabirna mesta po mesnim zajednicama, na primjer, a čarape bi se donosile u najlon kesama koje dobro diktuju. Tako bi sačuvala sva blagovetvorna dejstva ovog proizvoda. Posle sakupljanja čarapa udarao bi se takozvani proizvodni glanc koji se sastoji od pakovanja, etiketiranja i unošenja podataka o svakoj čarapi i uspešnosti njenog prethodnog gazde. Najviše ocene bi imale čarape oženjenih muškaraca koje nisu skrnavljene u takozvanim bračnim dužnostima. Zatim dolaze čarape za sveže punoletnice, pa čarape za 30-godišnjakinje, čarape za plavuše, čarape za raspuštenice koje se odlikuju vesternim bojama i tako dalje. Ne bi bilo dobro da se strancima uvaljuje roba iz tekuće serijske proizvodnje, jer naše čarape ne sme dozvoli da bude izbačena iz kreveta ili najurena bez cipela. Minuli rad pretočen u prodaju strancima čarapa veteranki pruža veliku šansu nezaposlenoj omladini. Nezaposlene mladiće bi trebalo slati u čarape kao rezervne delove. Oni bi strancima montirali čarape na licu mesta i našli bi se kupcu pri ruci ako stvar zariba. Na ovom putu prodaje našeg minulog rada bit će i prepreka. Postoji, na primjer, insinuacija stranih obaveštajnih službi da naše čarape nemaju nikakvu moć, već svojim aromatičnim svojstvima jednostavno omamljuju ljubavnike, pa se kasnije ne sjećaju što su radili. To je gnusna laž. Sjetimo se, na primjer, kako su mnoge crne čarape unele bar tračak vedrine u domove koji su ostali bez muške ruke. Ovako shvaćen minuli rad bio bi naš kolektivni doprinos međunarodnoj podeli rada i nastojanjima svetu da svako radi ono što najbolje ume. Ninus Nestorović, najjednakiji među jednakima, Ninus Nestorović. Dobro večer. Na vlast ne treba da dovodimo ljude kad čujemo njihovo političko uverenje, nego kad vidimo lekarsko. Jednih govana narod se rešava kad čučne, drugih kad ustane. Onaj ko želi da priča loše o našoj vlasti, možda ne zna kako da počne, ali sigurno zna kako će da završi. Apsurd je da rakija tako lepo miriše, a da pijanci što je više piju, sve više zaudaraju na nju. Objave sahrana nalaze se na poslednjim stranama novina. Razlozi umiranja
na početku. Dok smo mladi i glupi, nikog ne slušamo. Kad sazrimo i opametimo se, slušamo samo sebe. A kad ostavimo, onda ogluvimo. Džaba je nama bilo šta govoriti. Kad bi se policajci često družili sa decom, kao što se druže sa kriminalcima, ni one ih se više ne bi plašili. Da bismo došli do istine, treba da pratimo tragove onih koji su nestali bez traga. Kad te majmuni podržavaju, lako je biti gospodar džungle. Bože, daj nam malo pameti. Vratit ćemo ti čim budemo imali. Čistim rukama čuva se zdravlje, prljavim vlast. Bog i crkva se mnogo razlikuju, kao nebo i zemlja. Svuda u svetu se ljudi opraštaju od života pre nego što umru, samo ovde, odmah čim se rode. Na čelu naše ludnice ne nalazi se psihijatar, nego ludak. Pacijenti su tako odlučili. Nema danas samo mnogo neoženjenih momaka. Ima ih i neudatih. Dok nekom glupom čovjeku ne kažeš da je glup, on nije glup, nego neobavešten. Obavio sam razgovor sam sa sobom u 4 oka. 2 su moja, 2 ne znam čija su. Da bi se čovjek sakrio od istine, ne treba da stane iza televizora, nego ispred. I dirigent ili policajac svoj posao mogu da radi i bez palice. Ali nije to to. I još jedan za kraj. Sve u Srbiji uskoro će biti njegovo, samo će dugovi ostati naši. Ana Bošković jedinstvena među jednakinjama. Prvi put na sceni Ježa, Ana Bošković, izvolite. Doveče. Kako ja ne pišem aforizme, ja pišem statuse na Facebooku i da bi mogli da pratite fabulu tih statusa, moram da vam kažem 3 stvari u svetu. Prva stvar je da sam vaspitačica i jedan dobar deo mojih statusa je o tome. Druga stvar je da se moj muž zove Rade i da on nekako najviše udržava u tim mojim statusima. A treća stvar je da sam debela, što pretpostavljam da vi ne biste nikad primetili da vam ja sad nisam debela. I to je isto nešto o čemu ja kukam na Facebooku. Evo da počnemo sa jednim motivacijnim statusom. Ako mislite da vam je posao grozan, setite se da postoje ljudi koji uzimaju rektalni bliz u živaocima sanitarnih knjižica i samo to rade 8 sati dnevno. Danas sam na glavu stavila beretku želeći da postignem efekat prefinjene francuskinje, međutim videvši svoj odraz u nekom izlogu, shvatim da zapravo ličim na Voju Brajević iz filma Dvore Glave. Drago mi je da ste gledali film, to bi bilo prepredačno. Ulazim u praznu 35 i u sekundi shvatam da sam jedini putnik i vozaču kažem, jesmo mi to sami u autobusu? I u momentu kada me izbezumljeno pogledao sam ukapirala kako to zvuči i onda sam samo pomislila baš super što sad možemo da pričamo o rodnoj ravnopravnosti. Malo pre mi na ulici startovala gatara i od svih stvari koje je mogla da mi kaže tipa češće lutaš, češće srećna, baš si lepa, imaš neku brigu, ona mi je rekla ti si trebala da budiš muško.
sam 3 krofne i rado mi ono što sam ga pomenula na početku, otvara kutiju i pita kako ćemo da ih podelimo, pošto su sve 3 različite, da ćemo na pola. I ja ga gledam kakav divan čovjek, onako mi ga žao, kako da mu kažem da su sve 3 za mene. Gde ti je Rade? Rade radi. Ujebote, pa Rade stalno radi. Pa šta ja da mu radim kad nisu dali me ljubiš? Juče u busu peva devojčica i prišla kao da je dam neku kintu. Rekao, sestro, mogu samo da ti pevam prateće vokale. Ne pušim već 2 meseca, ali to nije sve. Opet mi ustaju u autobusu, a obrazi su mi toliki da sam malo pre, dok sam pričala telefonom, aktivirala Bluetooth, uključila lampu, vibraciju, potom na čekanju, aktivirala haloton i uslugu roaming u Koreji. A znate kako mi je pre bilo strava dok sam živjela sa mojim dedom, ja bukvalno nikad nisam pitala drugarice šta da obučem, kako mi stoji, nego jedino dedu. I deda mi uvijek kaže da sam ja lepa i doda, Maco, isto si debela, isto imaš tijelo šta god da obučeš. A ti to obučeš, šta ti se sviđa. Imam jednu komšinicu koja kad me sretne dođe i kaže mi, ali Ana, moraš da smršaš. Tako pa i ti moraš da umreš, pa te ne podsjećam svaki put da umreš. Ali ipak prije 3 meseca ja odlučim da smršam i toliko sam uspela u tome da sam burmu prebacila na mali krst. Dragutin Minić Karlo, najbolji među jednakima. Dragutin Minić Karlo. Dobro večer. Nauče, to se sve zaboravilo. Što samo vas ne vredi dovoljno. Reći se zove gospodin Lopov. Predsjednik je pozvao svog šefa kabineta i pitao ga da li je postupio po njegovim naredbama. Šef je samouvereno počeo. Sve smo uradili onako kako smo se dogovorili. Vaši politički protivnik je prošao toplog zeca. Svi naši mediji su ga oblatili i oni naši mladi poslanici u Skupštini nijedan govor nisu propustili da ga ne nazovu lopovom. Stani malo, namrštio se šef. Jutro sam imao sastanak sa njim i boga mi on je pristojan čovjek. Možda i naš budući partner u vlasti. Daj da ga više ne nazivaju izdajnikom i lopovom, neka nađe nešto pozitivno u tom gospodinu. Tog istog dana šef kabineta je upriličio sastanak sa svim urednicima režimskih medija i onim analitičarima koji imaju vreće za spavanje, četkice za zube i danonoćno se sele iz studija u studio. Preterali ste bre sa onim čovekom, rekao je nastavio. Nije on toliko loš, a pogotovo taj fini gospodin nije lopov. Ali šefe, vi ste nam to rekli čak i obradali ukradenom cifru, promuće jedan urednik. Pusti sad to, rekao je šef. Spustite loptu i od sad je on za vas gospodin kome ćete da nađete neke pozitivne osobine. Jeste li razumeli? Posle 3 meseca predsjednik je opet pozvao svog šefa kabineta. Napravili ste bre od onog lopova heroja. Ne može više tako. On će meni da kaže da su pokradeni izbori. Šef kabineta opet pozvao onu istu ekipu i oštro počeo. Mnogo ste bre omešali. Od one barabe i lopova ste napravili finog gospodina. Ne može to više tako. On zaslužuje najveće uvrede. Uostalom, vi ste mediji, glas naroda, radite po svojoj savesti. Ovo je demokratska zemlja i najpreča je istina. Glasačke zadušnice. I mrtve duše su glasačka mašina. Zašto vampiri uvek glasaju za vladajuću stranku? U samoodbrani. Deda je uvek glasao za opoziciju, a već 10 godina od toga koji je umro, redovno glasa za vlast.
Očeva posljednja želja je bila da ga odjavim iz biračkog spiska. Glasanje je obred u kojem živi zavede mrtvima. Nema me u glasačkom spisku, znači živ sam. Najjeftiniji su mrtvi glasači. Ne trebaju ni pare ni parizer. Neki mrtvaci traže da se osnuje zombi stranka. Ne može, odgovara vlast. To je rezervisano za žive. I sad sam malo popeo jednu pesmu čuvenu našeg pevača Dačića i ovako mi glasa. Šta bi rekli čuda da se dese, pa da Drina mostove odnese, pa ne mogu na glasanje poći, da ne mogu u arenu doći. Doktor Ljubiša Veljančić, jednak da ne može biti jednaki među jednakim. Ljubiša Veljančić. Nesreća nikad ne dolazi sama, reče nam šef protokol. Srbija se saginjati neće, ispravite me ako grešim. Da li je bilo kneževe večere? Ma ne, dobili smo vaučer. Naš medicinski centar već izgleda kao ruševina, tako da mi nismo imali lažnih dojava o bombama. Kakva je korupcija na drugim odeljenjima, na neonatologiji su male bebe. Ravnopravnost polova, toga nema ni na ekvatoru. Na granici gole egzistencije sve se manje čeka. Još samo kolporteri dele njegovo mišljenje. Izađite na izbore, ali ne dajte da vas lažu, jer bit će kako ambasade kažu. Bacio bih sve niz reku, ali ne mogu to, jer od smeća ne znam gde je korito. Neće biti prekrajanja izborne volje, kaže predsjednik. Jest, šio mi ga đure. Ni životinje nisu više ono što su bile, miš zateran u ćošak danas razmišlja o ugaonoj garnituri. Bez obzira o kome ili o čemu se radi, volim u novinama da pročitam ono, kritika ga je lepo primila. Nisam ekonomski stručnjak, ali znam da će balon pući, a ovi što jesu ekonomski stručnjaci, nek samo nastave da nam ga duvaju. Sad smo zaista na iskušenjima. Lucifer nam se predstavlja kao Kristofer. Doktori masovno napuštaju Srbiju, šta će kad im sudbinu određuju bolesnici? Moraš gledati širu sliku, kaže mi prijatelj. On je inače ginekolog. Hteli su i mene da pošalju na posmatranje, ali Bog me pogledao. Ranko Pivljanin, prvi među najovakvijima. Ranko Pivljanin. Pošto me ovako lepo najavila, a pošto je danas Tucindan, ja sam spremio jedan tekst saobrazan tom prazniku, na dame da se ne nadaju, bit ću polovično direktor. Penetracija ili uticaj seksa na politički život u Srbiji. Ne znam što se javnost uzivretila zbog izjave Aleksandra Šapića kako mu je funkcija gradonačelnika omogućila da bolje penetrira u stanovništvo i građane, kad je Gangula rekao samo istinu. Moguće da mu se otelo, otme se njemu što šta, a otme i on. Kad stigne
Ali ovaj put je slučajno ili namjerno samo javno priznao ono čega smo svi svjesni, a dešava se i onima koji nisu baš svjesni. Dakle, be nas ko i kako stigne. Bu ovi naši jedovate nas i stranci. Bu nas na domaćem terenu i međunarodnom planu. Bu nas u zdrav mozak, posle i onaj obolio. Bu nam sve po spisku. Bu nas pa nas rasturaju, onda nas okupe pa nas bu. Bua za Boga ne pitaju, nas naravno ne pitaju. Ne bu živu silu, a pošto mi nismo sila, nas bu. Bu bez petninga onako nas su, prete nam da će nas i ružno jebati. Bu nas pred izbore, bu na izborima, a onda nas bu za vreme mandata. U višepartijskom sistemu mi smo ebe na stranu. Bu pa prolaze, ostaju pa nas bu. Bu od ozgo, bu od ozdo, bu sa strane, spreda i od pozara. Sami se bu preko naših leća. Kad su baš dobre volje, samo je buckaju. Kad ne bu, onda nas podebavaju. Izjebani smo na kom god polju okreniš. Zajebani i sjebani. A i najebali smo. Buna sa televizijskih ekrana i skupštinskih govornica. Potrpaju nas autobuse, pa bu. Izvedu na poljane, poređuju pored autoputa, nabiju sale, pa opet. Uskuče se, pa bu. Imamo i seksualni paradoks, što su impotentniji, to bi više da bu. Svedočimo opšto je badi. Mi ne živimo u državi, nego u ebalištu. Ono mači kašer za ovo naše. Ujebali su sve čega su se dohvatili, zajebali su gde god su mogli, a državu razebali. Oni su naš najveći zajeb. A nije da ni mi sami ne penetriramo. Kako stvari stoje, ebali smo ježa u leći. Dugo nisam pisao aforizme, samo za ovu priliku neću vas gnjaviti, pročitat ću vam 2-3. Nije on lopov, on samo laže da ne krade. Vučić i Siniša Mali, vođa i knjigovođa. Vučić je u noći protesta stajao na ivici terase predsjedništva, ali u višoj trenerskoj još nije savladao dvokorak. Jasmina Bukva, najnija među jednakima. Jasmina Bukva. U moje selo imamo lepo vreme. Kad ono bude leto, pogreje sunce, pa se naoblači, pa dođe jesen i bude kiša i blato do kolena. Pa odmah posle suvomarnice ljudne sneg i na proleć se topi i napravi pljuzgavicu i tako to. U moje selo imamo seoska prava kad ono komšiji crkne krava, a on ima pravo da kupi drugu, pa kad mu i ona crkne može slobodno da nabavi treću. I tako sve dok nama svima ne dojadi to njegovo pravo na crknute krave i tako to. U moje selo imamo mogućnosti kad nam se ono može da hoćemo, pa ko neće ni ne mora. Ako mora, da je uvijek u mogućnosti da hoće i tako to. U moje selo imamo znanje kad se ništa ne pitamo, a znamo što znamo, a što ne znamo, to nam i ne treba. Jer znanje imamo i za neznanje nas niko i ne pituje. Niti nam treba neznanje u moje selo kad već imamo znanje i tako to. U moje selo imamo kulturu kad ono jedan drugome kažemo da ne jede lajne, da ne piše uz vetar i da ne čačka uši u prisustvu, nego da to sve obavi kad nije izložen i tako to. U moje selo imamo školu kad ono i naša deca imaju gde da se iskvare i odakle da beže i tako to. U moje selo imamo groblje kad se ono predstavimo
pa svi obuču novo odelo i dođu da jedu i piju naše duše zdravlje i tako to. U moje selo imamo lokalnu samoupravu kad ono sami upravljamo, pa koji gde otigne. U moje selo imamo žandara kad ono preleti Živinča, mi ga viknemo da ga uvati i privede i tako to. U moje selo imamo glasačko mesto kad ono ture staklenu kutiju, a mi se okupimo i zamišljamo da je dobra, da se u nju zadihte rakija, a ne da se guraju papirići, tako to. U moje selo imamo kandidata za slučaj da nam nešto obeća, pa da se mi poradujemo, pa da mu se potpišemo. A mu se još niko nije potpisao jer ne može se setiti šta da nam obeća kad mi već sve imamo i tako to. Uspešni premijeri sklapaju budžete, naš ni rečenicu ne ume da sklopi. Kosovo odlazi, a i Srbija ne sme da stane. Jednog smo vođu ubili na spavanju, pa se sad čudimo što ovaj ne sme da nam zaspije. Kinezi su nam krivi za sve. Ne bi nam Nestorović danas ulazi u skupštinu da onaj Kinez nije pojao šišmiša. Kad Vučić izjavi da će da povrati Kosovo, Srbi povrate. Više ne živimo pasivim životom. Parizer je jeftiniji od kereće hrane. Ako dinar nastavi ovako da jača, uskoro će 1 dinar da vredi više od 2 dinara. Štrajk glađu smo tako usavršili da će Vučić i u narodnim kuhinjama početi da deli infuzije. Izbori su prilika da pametno izaberemo između jalove vlasti i kilave opozicije. Bog je od rebra stvorio Evu, a Vučić je Brnabićku sklepao od belog bubrega industrije Matijević. Hoćemo da rušimo vlast, a nismo u stanju ni opoziciju da smenimo. Dobro sam sakrila čokoladu da mi je Vučić svečano ne otvori. Što bi rekao Radašin, srpski standard nema ga u države. A prvih 100 dana vlade zajebali vek. Ko je upoznao Srbiju bez nasilja, tome ni Srbija sa nasiljem neće teško pasati. Kako saznajemo, Vučić će nam podeliti vaučere za letovanje na srednjem prstu Srbije. Sokrat ništa nije ostavio napismeno, ja sve zapisujem. Zato je on Sokrat, a ja sam bukva. Hvala. Nebojša Rečić, prvi među najonakvijima. Nebojša Rečić. Zaslužujem mojom ispovednom molbom i zakletvom. Ja, koji nemam pismene preporuke za počasnog konzula bez tragije, Alija Asim Stojk, zaslanih Lucifera i Pinokija, vladar, podanih laži i prevar, manipulacije spine i podzemlje, najbolji student Ostapo Bendera, poraženi navijač, čuvar propale i bezredne imovine, beznadan i neutešan, branitelj neodbranjiva, moli da mu se preda i stavi na doživotno uživanje, brigu i podršku Srbiju. I dobih. Da, došao sam kolima, ono mojom starom Škodom, znate već. Parkirao sam tu negdje u blizini hrama, ono koje sam gradio temelje, koje sam sa patrijarhom Gavrilom položio povoljno šta mu neke 1939. Dao sam tolike pare na
nisam dobio ni parking mesta. Ali sam morao da skinem tablicu. Zašto? Vreme mi je postalo naporno i na granici izdržljivosti da me stalno voze, da mi drugi određuju rutu, prate, upozoravaju. Moja stara ali verna Škoda skoro da je zrđava tako parkira na meseci. Ponekad sam sa onim malim provozao kroz grad, puštali radio ili kasetofon, a omiljeno nam je ovih dana ona pesma, kako ono beše iz 4 godine. Elem, čeznuo sam da sam odlučujem gde ću da odem, da sam biram kada ću i gde da vozim, bez nadzora, mada su mnogi lekari preporučivali stalni nadzor. Da se utopim u masu, narod, prepoznavali su nadužavaoci, molioci, policije, protivnici, atentatori. I onda je od mog partnera Albina stigao predlog. Ajde, uzmi naše tablice. Sve je ovo naše, vaše. Možeš da voziš gde god hoćeš, niko neće da te prepozna. Možeš da odeš kod mene na čaj, izvini vino, a i tvoj mali ima već vozač, ne? Može da dođe ovde na posao kad hoće, naravno, to važi za vas. Sve su mi sredili za dan i evo mojih tablica. Ovo RSK je Republika Kosovac. 01 je oznaka za Prištinu. Ovaj grb su zbog mene, običali su da će ga malo umanjiti i zatamniti, da ne bude baš tako drastično. Ovo 666 ima drugo ja i prvo ja, a ovo AV ipak mora biti mali znak mojeg istorijskog imena. To oni priznaju, već pripremim jedan pasus u istoriju Kosova namenjen mom imenu i delu. Sada si i ovde u Beogradu, Srbiji, krećem, iskradem, vozim mojim autoputevima. Već sam obišao 1015 mojih mostova, 328 fabrika, odim i na aerodrom da vidim moju flotu. Ne mogu da izgledam radoznale i ljute poglede ljudi, ali je olakšavajuća okolnost što ne gledaju mene, gledaju tablice. Hoćete i vi? Odmah mogu da pozovem. A danas je stiglo i zvanično priznanje od Kosova. Priznali su nas i sada se našim grbom, našim oznakama Republika Srbija možemo da vozimo diljem naše države. Ovo nije bio ničin. Profesor Šimon A. Đarmati, prvi među prvima, dakle Šimon A. Đarmati. 40 godina sam bio profesor, pa sam pripremio dva obraćanja. Jedan je za normalne časove, a drugi za skraćene časove. Prvo obraćanje traje 45 minuta, a ovo drugo 30. Pošto kod nas časovi nisu normalni kao što ni drugo nije normalno, ja sam se opredelio za ovo skraćeno. Što ja imam čvrst san, čudo jedno. Volim da ostajem budan do kasnu noć, ali kada zaspim, spavam po zakonu. Ni topovi sa Navarona ne bi mogli da me probude. Da nema moje Milke da mi skuva kafu i njenim mirisom postepeno budi, ko zna dokle bi spavao. Bog mi da te ukradu zajedno sa krevetom, kaže mi on. To jedno tako spavanje desilo se nedavno. Dan je bio prilično prohladan, te kada sam se probudio, uopšte mi se nije izlazilo iz kreveta. Umesto da skočim na noge lagane, ja sam se još dublje zavukao pod jorgan koji sačuvao kakvu takvu tokom noći akumuliranu toplotu. Gde mi je Milka, pitao sam se. Ne osjećam miris kafe, sigurno je otišla u samom postupku. Voli ona, dok još nije gužva, da razgleda šta ima novo i da me iznenadi nekom sitnicom. Na primer, ovčim kiselim mlekom za koji zna da ga voli. Da bi me njime obradovala i podsjetila na zavičaj gde bleje ovce. I ne samo ovce. Takva je ona, vredna i brižna supruga, ta moja Milka. Kada sam se malo više razbudio, uzeo sam u ruke iPad da pročitam najnovije naslove. Pažnju mi je privukla vest. Švercovali tone kokaina, jedna isporuka vredna čitavog bogatstva. Stvarno sam ljut na ove bezbožnike koji uprošćavaju našu omladinu. Ali ako, i oni su dodali. Makar deo njih, budući da je uhapšeno 12 osoba. 12 repatih sotona, 12 antikrista.
I to MM, PM, JM, SS, Nđ, ND, CI, RR, PG, RM, AV i SV. Svi zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanja radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga. Tako im i treba. Ne bi ih, kako kaže moja Milka, pustio iz zatvora ni narednih 100 godina. Još jednom sam pažljivo pročitao njihove inicijale. Koja li se đurga krije iza njih? Koji su to neljudi, zlotvori? Onda je klupko počelo da se obotava. MM i PM mora da su stara majka Biljana i njene dozrali mrkatinu Pera, zvani Mika, prodavci jabuka sa Vojlonijeve pijace. Nema druge. Odlična kamuflaža. Kad su neki mogli da švercuju kokain sa bananama kao egzotičnim voćem, zašto ne bi isti mogli da prodaju sa domaćim kući jabukama vikendom na pijaci? Naravno, sve su gotovo. Zato i dolaze samo vikendom na pijacu. Tokom nedelje moraju da spreme paketiće belog, kako bi u subotu i nedelji imali šta da krčme. Tada je najveća gužva, pa mogu nesmetano da sprovode svoju nečasnu, groznu i skutonosnu trgovinu. Valjanje belo. A tako su mi naivno izgledali. A to što su uvek ljubazni, to im valjda idu u dilersku profesiju. Ko će kokain da kupuje od neljubaznih dilera? A i zašto bi Pera zvani Mika uvek govorio akcija, dodajući po jednu jabuku na izmernu količinu, osim da dokaže kako su dobro stojeći, da im posao dobro ide, da su stekli poverenje mušterija. JM je sigurno onaj rumenih obraza ćelavi krezovi ovca, što me uvek pozdravlja sa gde si bate? I kaže da je iz Leskovac i da ima visok pritisak koji neće da mu mere u apoteci. Tako on kaže. A ko zna odakle zapravo? A to što pominje apoteku i merenje je zapravo dobra lozinka za upućenje. Njega svi dobro znaju na pijaci. Kod Joce lete obično kupujem paradajz, krastavce i papriku, a zimi luk i krompir. Za razliku od Miljane i Pere, zvanog Mika, on mi je bio sumnjiv od početka. Više puta sam bio prisutan kada su ga pitali da je paprika ljuta, a Joca im na to odgovarao nekako u šiframa da svom dijalektu pomiču neku popošku. Ko li je i šta je ta popoška pojma nemam, ali ako, i sada je i on konačno dobio. Onda se zamalo nisam rasvestio. M.Đ. Moja Milka. Zato i dakle nema od jutros. Pa kakva samoposluga, kakvi bakrači, kakvo opće kiselo mleko. Moja jadna Milka je uhapšena u dobro osmišljenoj i drugo pripremanoj akciji policije i tužilaštva i osumnjičena da je pripadnik balkanskog narkokartela. Ej, ljudi, balkanskog, šta ću sada sam, jadni kukavac? Kako ja to ranije nisam primetio, pa da je upozorim, posavjetujem, kako nisam obratio pažnju? Pa da, muže i sve poslednji saznali. Ripio sam od uzbuđenja iz kreveta i počeo da se oblači. Kada sam obukao donji deo trenerke, ne znam zašto baš tada, sve mi se konačno otvorilo. Kao nebo na bogojaganje, kao ono Milojka Pantića, kada je i stadion Marakana eksplodirao. ND, CI, RR, PG, RM, SV, sve su to njene drugarice. Naca, Cajka, Ružica, Pesa, Rumen, Sav, sa kojima tokom nedelje vodi pobedljive razgovore koji maskira čakra s divanom i sa kojima dogovara isporuku i preuzimanje. To su dakle one za koje sam mislio da se kao ozbiljne dame sastaju da igraju bridž i tablane. Kad ono, ispalo je da me, kad one dođu u Milke i ne šalje tek tako da prošetam i proluftiram glavu. Jedini mi je problem bio da odgonetne ko se krije iza inicijala AV. Ne i ne. Nikako to ne može biti predsjednik naše male junačke vezne zajednice, taj Beranda. Pa ipak. Ko bi pomislio na Milku? Ako je mogla ona, oličenje nevinosti, dobrote i poštenja, zašto on ne bi mogao, koji sve to ni u snu nije, tim pre što mu se može. U tom grozničnom razmišljanju ugasilo se zvono interkona. Gotovo je. Došli su i po mene, prvo će da izvrše pretres stana, pa da me onako savijenog, kao brisa vode iz njega, kao sumnjičenog saučesnika. Već sam video kako ekipica ugled kreće u stepenište sa dugim cevima, držeći se jedan za drugo kao deca u obdaništu, na čelu s onim udarnim ovnom za provijanje vrata. Već kao da sam čuo, da si dole, ruke na leđa! A bilo mi je strašno neprijatno. Kao prvo, drugo i treće, nije srednje stan, nisu navišteni kreveti, nisam prolupirao zbog strada pekari ispod nas, ali prilično sam obučen, a to baš nije lepo.
Ovi što upadaju u stanu da hapse su navikli da ih ukućani dočekuju uglavnom u donjem vešu, da ne kažem gaćama. Dok sam tako grozničao razmišljao i pokušavao da skinem tek obučeni donji deo trenerke, kako bih u mudantama sa šarenim cvjetićima i po nekim crvenim na radost, Crvencetom odobrovoljio i adekvatno dočekao iznenadne goste, sekunde su prolazile kao večnost. Podigao sam slušalicu, usušenu za stranicu garderobera u predsoblju. Da, rekao sam tiho i primetno uplašeno. Matori, otvori, pune su mi ruke stvari pa da ne tražim ključeve po tašni. Znaš da mi je uvek puna svega i svačega, samo što se krokodili ne leju u njoj. A imam jedno iznenađenje za tebe. Moram priznati da mi nikada nije tako miro spuštao mirni glas. Možda jedino onda kada je pre mnogo godina na sudbonosno pitanje Mačičapke, koje nas je zajedno sa kumovima onako svečano uniformisani postrojila u opštinskoj sali za venčavanje, bez razmišljenja i dvomljenja, hrabro i bezuslovno odgovorila sa da. Tako sigurno i nepokolebljivo da je to zvučao da je za narod. Ispostavit će se da je tako i bilo. Ljuba Ilić, prvak među šampionima. Ljuba Ilić. Dobro večer. Ja sam za prvi tim Ošišanog ježa potpisao u septembru 1980. godine. Odnosno, tada sam prvi put napisao, a to pismeno, evo, želim sada i sa vama da podelim, a onda ćemo ga poslati svim svetskim silama da vide kako mi to radimo. Pismeno se zove Letovanje na Nišapu. Dobijam si ja letos pismo od mog batka Dobrivoju iz Niša. Vika me da si dođem kod njuma da idemo na banjanje u Nišapu. Kupim si kartu, leznem u brz voz u Leskovac i pravac Niš. Stignem si ja na Tujdinu plažu. Levale majke. Pa to i ne beše plaža kako i ove naše što gi sub na televizor pokazuju. To ti je bre ala. Pogolema ala, puna sa slepotinu i ubavinju. One devojke takoj nabujale, pa takoj napupele, da mi se čini kako će one krpke što mi na grudi i turne tuše popuce. Ja sam sedim u ladovinku. U vodu si ne idem jer ne znam da plivam. Moj pokojni dedacona, da ga jebem pa i njega, udavi se pa mi tatko nikako ne davaše da se banjam. I ništa tu i ne bi bilo da jedno garavo devojče ne baci oko na mene. Gledajem go i mislim si kako bi go i cepio kil svinja mrsan džak, ali opet ne ide, ne poznavam go. I ništa, upoznasmo se mi tuj, ja kažem Stojanča, iz Vlasotince, ona si kaže Violetke, iz Niša. Prozbori smo po neku, ja sam si njoj pričao kako je se živi kod mene u Vlasotincu. Ona je men pričala neki bezobrazni vicevi, živ me reziru izade. Tek će jedan put, Stojanče, ajde malko se kupimo. Men si prođoše ledeni žmarci od glavu do petu. A idi ti ponapred sekću, ja po tebi, samo da vidim kude se deda ovaj moj brljivi Dobrivoja slaga iz mesta. Ode si ona, ja si uzmem od Zort novinu i počnem da čitujem. U toj promenu jedno dete vrzmen pa kaže, Čiko, kako je prečituješ novine na opačke? Moraš, majke, ti ga natitkam, pa i ti će me učiš kako se čituje. Tedo i tu da mu ja prilepim i špicarojku za tur, a me Violetke i opet viknu. Ajde bre, Stojanče. Srb nema tu put. Pojdo. Idem si, gledajem šalu, a sve na tatka i na majku misli. Pa kude baš Srb da i ucvelim kad su najradosniji. Ali da ga je bene da reče su David, dva put neću. U toj moje mislenje
Dođo si ja do Violetku, voda takoj vrz grudi. Stojanče, pa ti si Alenu lice ki limun. Pa neka ladnoća me vata cel dan, Violetke. Pa srkću te ja ugrejem, reče ona i takoj me dušmanski grunu, ko da sam joj celu familiju strejao. Poči ja pljeskam s ruke, s noge, s uši, uleznu mi voda u oči, u nos, u ušu, u svaku rupu koju sam imao i ja si potonu. Ljudi valjda videše da se davim, skočeše i svadiše me, dvojica pogolemi me držaše za ruke, dan me treska po grbinu i vika, koj pre moj tražiš kad u nišavu kad umeš da plivaš? Ja si samo ćutim i bljujem u jak. Violetka drhće, pa što to izraboti crni Stojanče? Ufatija me grč u svi 5 uda, slagaj se naput. Dođosmo u pličak, takoj voda malko vrz kolena. Mislim si kako bi srk trebalo da izvadim stvar se do plivanja u ovaj pličak. Otnem se od onu i dvojicu i uknem na glavačke u vodu. Lale, kad si tresnu glavuču u neku creputinu, zacvrkutaše mi dživđani, zasvetlučaše zvezde i ja si opet potonu. Ljudi i opet skočiše i izvadiše me. Odvedoše me na obalu. Jedna žena cvili, le, vikajte hitnu pomoć i cijepio glavu, curi mu mozak. Mora, kakva hitna pomoć, mislim si, pa bolovao sam ja i grđe. Otnem se i pobegnem u šumu. Dobro, evo moje pismeno, želim da poklonim dami iz prvog reda, pa nek šalje dalje. A to je bilo pre 43, evo sada 44. godine. Kako to izgleda danas? Za nas ne važi ona latinska hleba i igara. Naša je mnogo bolja i glasi parizera i obraćanja. Molim sveznajućeg i svemogućeg da više ne obećava med i mleko. Ja sam se već ulitao. Kako se sve menja. Nekada mi je virio prazi luk iz dupeta, a sad mi vire noge iz kontejnera. Znate šta, ako saberemo broj zaslepljenih iz biračkih spiskova sa brojem pokojnika koji glasaju, pa izborna pobeda je zagarantovana. Lekarsku grešku najčešće zemljani radovi prekriju. I šta kažete? Stomak vam ne prima signal za sitost, a okrenite antenu prema Pinku, RTS-u, Happy-u. Molim evropske prijatelje da malo olabave sa uterivanjem demokratije. Meni već bukće zadnjica. Narodni pokret za državu najavljen je u maju za septembar, ali do dana današnjeg još nije osnovan. Osnivač izgleda ne može da navata dovoljan broj ljubitelja sendviča. Od svih njegovih jezičkih bravura pamtit ćemo samo dramske pauze i oblizivanje usana. Pokazali smo Evropi zube i odmah smo dobili kredit za lečenje karijesa. Vodič u Danteovom paklu bio je Vergilije, a u našem je Lažarije Veliki.
Molim građane da u kontejnere ne bacaju masnu hranu. Povećao mi se kolesterol. Posle novogodišnje noći ostvario sam triple-double na kome bi mi pozavideo i Nikola Jokić. Pazite ovako. 10 puta sam povraćao. 13 puta sam imao proliv i 11 puta sam menjao gaće jer nisam na vreme stigao na odredište. Hvala. Ivan Mrđen, komparativ među superlativima. Ivan Mrđen. Dobro večer. Ja bih te molio, Rumenka, da obratiš pažnju na ponašanje. Fundamentalno obrati pažnju. Ja sam čovjek fin i suptilan. Mogu da te ubijem na mestu ovdje. U današnje vreme čim ti izađe slika u novinama, ti si automatski popularan. Osim u čituljama. Od svih serija najviše obožavam seriju o Georgeu. On je fenomenal. Ja se njemu divim domicilnosti. Pazi, George, dolaze ti paralelno montara. Vidim, niste zaboravili. Posljednjeg petka prošle godine, a to je bilo pre samo 7 dana, navršilo se pola veka od kako je 30. decembra 1973. od 1212 premijerno prikazan Radovan III. Dušana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškića. Autor je ovo delo nazvao bolna komedija o samoizdaji, a originalna postava Zoran Radmilović Radovan, Mira Banjac-Katica, Milutin Butković, Stanislav Maja Čučković-Rumenka, Milan Mihajlović Jelenče, Taško Načić-Konobar i Tatjana Beljakova kao Gergina, nastupila je uz nekoliko manje bitnih alternacija, ukupno 299 puta, sve do 9. juna 1985. godine, odnosno mjesec dana pre Zoranove smrti. Povodom 2 decenije od smrti Zorana Radmilovića, od 1912. 5. jula, ponovo izvedena ova predstava sa Branimirom Brstinom u glavnoj ulozi, igrana je 43 puta, sve do 8. oktobra 2006. Ali nije naišla na zapaženiji odziv publike i kritike. Tome je svakako doprinela jedna od najprodavanijih VHS kaseta svih vremena širom Jugoslavije, a posebno u Srbiji i Beogradu, na kojoj je jubilarno 250. izvođenje Radovana III. Odigrano 27. marta 1983. Tokom te predstave Zoran Radmilović izveo najveći broj provala, za koje baš zbog masovne prodaje pomenute kasete i još masovnijih pregleda na YouTube-u, mnogi danas misle da su sastavni deo originalnog Kovačevićevog teksta. Za ona vunena vremena posebno je bio škakljiv njegov monolog o članu biblioteke. On mene da pita šta sam čitao. Mene da pita šta sam čitao. Da li mi je utisak varljiv ili ne, on mene pita šta sam čitao. Ja sam bio član biblioteke godinu dana. Godinu dana bio član. Imao člansku kartu, specijalne boje. On mene pita šta sam čitao. Mogu da uđem u biblioteku 7 bela dana. Uđem, sednem, naučim, pojede, popim. Boli mene. Sa te jubilejne predstave je deo da mi Radovan kroz istu cen propustio metro i kanalizaciju, pa tako dok se voziš, gledaš govna u mimo. Mimohod, ako niste zaboravili izraz koji se danima koristio tokom odavanja pošta najvećim sinu našeg naroda i narodnosti početkom maja 80. godine. Današnji Radovani bi ruku na srce mogli da kažu nešto slično, jer Beograd i dalje nema ni metro, ni solidnu kanalizaciju. A još od 90-ih njegovim ulicama defiluju nesretnici dovučeni autobusima sa slikama voljenog predsjednika. Današnje Radovane, međutim, više nema ko da sluša. Umesto serije o Georgeu, oni po dnevnim sobama prepričavaju provale predsjednika svega ovoga, koji se praktično ne skida sa malih ekrana naših televizijskih prijemnika, pa mu se mnogi dive do imbecilnosti. Ja lično, dok sam još bio svežiji, što bi rekao već Đorđe Vlašević, kraju 80-ih sam na ježem konkurs za priču, koji je nosio ime Radoje Domanovića, poslao tekst pod naslovom Monolog Radovana III. Na grobu Zorana Radmilovića, iz koga 35 godina kasnije, uz male dopune, prepisujem nekoliko odlomaka. Šta mi bre to uradi, dragi moj Zorane? Otkad tebe nema, mene gurnuli u stranu. Sad se svi prave da me ne poznaju. Šetam ja pre nekoliko dana sa Rumenkom, ona nešto trtlja kao i obično, a meni se tu u grlu skupila neka gorčina, pa joj čujno skrenem pažnju da iz osnova mora da promeni fundamentalno ponašanje.
a neki klipar se glasno na sebe i kaže svom društvu da isto tako neki klipar. I ovaj kupio video. Bog ti video, dragi moji Radmiliću, danas čovjek čim nabavi video, odmah počne da citira Nazborić. Kako vreme odmiče, uglavnom tebe, pa sad mnogi misle da si ti jedini razvoj. A jesmo neki pogled sveta. Svuda vidimo samo prljačnje. I ti si za to kriv, Radmiloviću. Šta ti, molim te, lepo znači ono da se kroz istu C pusti metro i kanalizacija? Ako prozori dihtuju, nema problema, govorio sam. Ja nešto tako nikad ne bih rekao. Jer kako je onda došlo da na sad u oba pravca putuju samo govna, od metroa ni traga ni dolazi. U govnima smo se podali, više ne opstaju ni nosati. Plivaju po njima samo prazne tikve i razni luft baloni. Naduvaju ih preko noći. Probudiš se ujutru, pogledaš u televizor, a ono novi luft balon. Mi u govnima, oni čarlijeni. Nama govna, njima čar. Ja sam tebi, dragi moj Zorane, bio kao ona rupa iz priče o caru Trojanu. Uvlačio si se ti u moju kožu i vikao koliko te grlo nosi razne istine o raznim Trojanima. Ali nešto nisi shvatio. Valjda te zaslepili ti reflektori što vas nabiju na veliku scenu, pa ne vidiš narodu pobeđu. Nisi ni znao, jebote, da svi oni imaju kozije uši. Zanelo te njihovo meketanje, pa nisi ni primetio, dragi moj Besavko, kako te svi ti kozaci zrekali. Ti im kažeš da sve vrvi od lopova, a lopovi su pišave zve. Kažeš im da su pederi, a oni se iz saulece rekanja pogledaju po sami. Sasuši mu lice da su poltroni, a oni proviraju iz neke guzice i aplodiraju. Zato bih ja svakom čoveku, koji misle se bavi politikom, odmah poslučio po jednog glumca, da ide umjesto njega na javnim mestima i tumači njegove poglede na svet i aktualnu situaciju. Ne bi nam se dalje događalo da političari dođu na sednicu, razgovaraju o kolapsu privrede, a na malim ekranima naših televizijskih prijemnika nekakve smešne face. Glumac bi se nadmorio, gledao nas preteći pogleda. Sve ste ovo vi zasrali, a sad ja moram da vas shvatim. Držao bi prst na čelu, skidao, stavljao naoče. Trudio se da izgleda zabrinuto, govori bi bili dramatični. Kome nije nešto jasno, glumac bi mu nacrtao kredom na tablu, kod đacima prvaca. I još da ti javim da više nema Đorđa na televiziji. U stvari ima svakog dana sve više, ali sad ga čuva ovih 106.000 policajaca. Ponekad se policajci podele dve grupe, pa jedni kao napadaju, a drugi kao brane, a Đorđe sedi u kancelariji i jede javno. Vole njega što posle te predstave udruženi policajci tuku narod. Ponekad pomislim da se Đorđe pretvorio onog monarhijsku igru. Ako se ostvare ti njegovi žvalavi snovi, onda će tebi, dragi moj Zorane, da podignu spomenik. A možda je, kad ispod svega podvuče crtu, i najbolje ovako. Vi, Radmiloviću, grob, Radovan Mlekar. Neću biti ni prvi ni poslednji koji preko tuđih grobova stigao u legendu. Bio u aleju zaslužnih građana, ja u Zagrebu. Dok još imam vremena da se sklonim, jer je sve više zaslužnih građana koji čekaju da po zaslugama budu sklonjeni i dobiju svoje leje. Leja luka, leja krompira, tek toliko da ih ne prebeskritavaju za badava u našim kazneno-popravnim ustanovama. Veljko Pajović, prvi među nema boljih. Veljko Pajović. Dobro večer svima, ceo život radići na radiju, uglavnom govorim iz glave, ovo su situacije kada sam ipak prinuđen da čitam. Vođa je proglasio drugi dan Božića za neradni dan. Od pravnika bez dana radnog staža u struci i više nego dovoljno. 45. smo imali ćoravu kutiju, danas se pravimo ćoravi na izbornu krađu. Jebeš zemlju koja nema glasača iz Bosne. Po nalogu nove poljske vlade u sklopu depolitizacije medija, policija ušla u prostorije Poljske nacionalne televizije. Kod nas policija nikad nije izlazila iz RTS-a, a može i kraće. U Poljskoj javni medijski servis ugašen, kod nas će da gori. Nekada su šibicari varali naivno na zelenom vencu, današnji glavni šibicar vara sa Andrićem. Milica Đurđević Stankovski idealan je kandidat za predsjednika kućnog zaveta. Umesto da planu karte za prevoz, malo kod nas plana je autobus. Draža Mihajlović je dobio muzej,
kada se bude održavala Noć muzeja, samo će u Bregavničkoj biti Noć generala. Šuška se da bi Dragan Šutanovac mogao da postane novi ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. I Pupin je u Ameriku krenuo sa pašnjaka. Vulin boravio u Jerusalimu. Zid plača proplakao. Stanovništvo Srbije ubraja se među najstarije u Evropi. Ljudi, gledajmo to sa vedrije strane, bez starca nema udarca. Budući naziv za mesečne račune za struju. Pisma iz Norveške. Plate u pekarstvu porasle 100%. Po HSC. Konačno je otkriveno kako je vlasnik pečenjare dobio priliku da vodi EPS. Te 2016. godine, sedeći u stranačkim prostorijama, zatražio je Šveps, a kampanjoni odmah reagovaše: dobro majstore, evo ti EPS. I šta kažeš, ime si dobio slučajno? A tako nekako. Dobro randomire. Lužički Srbi žive u Nemačkoj, dužnički u Srbiji. Mnogi iz vlasti ustaju veoma rano. Duži je dan za krađu. Izgradio je više puteva nego Tito, Naser i Nehru zakupa. I što se tiče medijske situacije, i dalje godinama isto, šta nam vredi što imamo televizije, Moja prva naša, kad je svaka njegova. I na kraju, ali na prvom mestu, Zoran Nikolić Zozo. Hvala lepo. Srećna vam 2023. godina. Ona godina koju su pojela obraćaj. I ovo i ono i tamo i ovamo i žuta banda i crna koalicija i ja znam sve i ne znam ja ništa. I afera Krušik Valjevo, i afera Jovanjica Stara Pazova, i divlja gradnja na Pančićevom vrhu, i divlja ugradnja u državnom vrhu, i naravno obraćaj. I kompletni idioti, ispostavilo se samo jedan idiot. I stadion u Leskovcu, i stadion u Loznici, i stadion u Zaječaru, i stadion na Gazi vodama. I Bokan u Savetu Filološkog fakulteta, i Novak Nedić u Savetu Pravnog fakulteta, i Koluvija u Savetu Poljoprivrednog fakulteta, i Belivuk u Savetu Fakulteta za bezbednost, i Lucifer na Bogoslovskom fakultetu. I čiste laži i prljave kampanje. I svečana otvaranja i liftova, i semafora, i pokretnih stepenica, i fasade, i kružnih tokova, i klozeta, i obraćanje iz klozeta. I Karađorđevo šnicla i parizer, i Duvan čvarci i parizer, i Leskovački voz i parizer, i obraćanje s parizerom u četvrt hleba s majonezom. I mali mokri luk, i mali doktorat, i mali Šengen, i mali princ, i mali Orlić, i mali Marić, i mali kod Putina, da manji ne može biti. I neuvođenje sankcija Rusiji, i neuvođenje sankcija Radojičiću, i uvođenje kosovskih tablica kosovskim Srbima i obraćanje. I sve na L. I lažov, i lopov, i lažovčina, i lopovčina. I lažni dinari, i lažni evri, i lažne diplome, i lažni doktorati, i lažni glasovi, i lažna obećanja, i lažne nade, i lažni BDP. I lažni BDP, i pravi PŠK, i iskreno JDG. I Marko Bosanac Kabadahija iz Novog Sada, i Aca Bosanac Kabadahija iz Genex Kule, i Mile Dodik Bosanac Kabadahija. I nacionalni stadion, i nacionalna penzija za Karleušu, i nacionalno jelo Parizer, i nacionalno kolo Kazačok, i nacionalna televizija Telekom.
i doktor Koni, doktor Nelly, doktor Jackie Lončar, i doktor za rock'n'roll sa Andrićevom venca i obraćanje sa Andrićevog venca. I pijani drogiran kum, i McLaren pod gasom, i trezvena i savezna policajka Katarina iz Vanja. Sad treba aplauz. I satanizacija opozicije i glorifikacija vlasti i kastracija naroda strogo po protokolu Svetske zdravstvene organizacije. I Danilo, i Milica, i Vukan, i sva naša deca, jer svi smo mi nečija deca, i obraćanje za malu decu. I otac na službenom putu, i strina u vladi Srbije, i seka persa u ostavci na čelu bija. I prazne priče, i puna usta obećanja. I prvi ekonomski tigar u regionu, i mali mrav pred MMF-om. I prva violina u Srbiji, poslednja rupa na svirali Evropske unije. I uhapsit ćemo Miloševića, Miškovića. I uhapsit ćemo Miškovića, i uhapsit ćemo Miškovića, i uhapsiše uzbunjivače i demonstrante i studente. I predsednik iz frižidera, i ministar policije iz veš mašine, i ministar vojske iz Rerne, i zajednica srpskih opština iz zamrzivača, i roštilj iz Rilitopeka. Može, može. I pišanje uz vetar na domaćoj sceni, i prdenje u čabar na međunarodnom planu, i obraćanje iz čabara. I put, i autoput, i digitalni autoput, i jakanje u zdrav mozak po ko zna koji. I dronovi, i drotovi, i obraćanje. I Vuk Drašković u Jarećoj koži, i Vuk Jeremić u Đilasovoj koži, i Vučićević iz kože. I Gašićevo telepromptovanje, i Babićev predsednik Mortadela, i Brnabićeva iz Jarkova, i Gangula iz Nambije. I brat Bin Zaid, i bracika Orban, i bratunac Milko, i baćuška Butin, i babuška Zaharova, i baba Jula Vulin. I brat Ane Brnabić, i brat Daje Kisić, i brat Andrej, i braci, i obraćanje ko brat bratu. I kum u McLarenu, i kumče u Lamborghiniju, i kuma u Jovankinoj vili, i stari svat Toma u državnoj vili. I Armanjak sa Makronom, i Rahatlokum sa Erdoganom, i svinjske glave s Špingom uz Istarsku Malvaziju. I Srbija na granici građanskog rata, i Srbija na granici objave rata, i Srbija na granici dobrog ukusa, i obraćanje sa granice dobrog ukusa. I amonijak u iskliznutim vozovima, i fosforna kiselina u iskliznutim vozovima, i Toma Mona koji je voleo vozove. I premijer do jaja, i sva ministarstva do kurca. I Koluvija, i Đuka, i Hrkalovićeva, i Đuka, i Struka, i Đuka, i Muka, i Đuka, i Bruka, i Đuka. I obraćanja, i obraćanja, i obraćanja do povraćanja. I čuvanje svog dupeta, i čuvanje svih onih u njemu. I Jelena Karleuša, i Seka Aleksić, i Oliver Mandić, i Marčelo, i Lazar Istovski, i Sergej Trifunović, i Žaklina Tatalović, i Gocov Zelac, i obraćanje, tako napad. I Doljevac, i Boljevac. I banana za onog Švrćana Klinca, i triple-double u pobedi nad Šolakom, Đilasom i Ponošem, i greška u koracima ka Evropskoj uniji, i pogrešno vođenje lopte, i loše dodavanje Republici Srpskoj. I Davos, i Biznis forum na Koponiku, i Otvoreni Balkan, i samit najnerazvijenijih zemalja sveta. Imaš 14 leti.
i povećanje naknade sudskim izvršiteljima i obraćanje s vršiteljima. I povlačenje sa mesta predsjednika stranke i povlačenje po sudovima i sva ostala povlačenja. I lešinari, i hijeni, i pijana rulja ispred predsjedništva. I smešna Jovana Jeremić, i smešna Sarapa, i smeško Milomir Marić, i najsmešniji virus u istoriji čovečanstva. I poslanik Aleksandar Martinović da se usereš od smeha. I obraćanje da se usereš od smeha. I Srbije pod šljivama i svi Srbiji ispod jedne šljive i beru punike. I namigivanje Rusiji širom otvorenih očiju ka Evropskoj uniji i širom otvorenih očiju ka Evropskoj uniji i zažmuri na jedno oko ka zemljama Kvinte i zažmuri na jedno oko ka zemljama Kvinte i slep kod očiju za septičku situaciju u zemlji. I obraćanje zbog septičke situacije u zemlji. Ovo je nešto teško, nije sad za nešto. I ne dam Batu. I ne dam Batu Gašića. I ne dam Vulina. I ne dam prelaznu vladu. I ne dam Kosovo. I ne dam Koluviju. I ne dam Radojčića. I ne dam 30% fantomskih glašaca. I ne dam ni 5 para na ustav. I ne dam. Ne dam. Ima još i poljuljano zdravstvo i poljuljano obrazovanje i stamena vojska i stamena policija i stamene para vojske i para policije. I nikad veće penzije. I nikad veći BDP. I nikad veći ugled u svetu i njihovi apetiti, nikad veći i njihovi seksualni apetiti, nikad veći i naše dupe po tom pitanju, nikad veći i veći. I Vučić i test poligraf. I Ćuta i alkotest. I Mali i test male mature. I Vulin i tekst na drogu. I Jovanov i Orlić test Papa Nikolao. I žuta štampa i žuta bagra i žuta ustaša. I litijum i milenijum i malo uma. I cena benzina od petka i cena leba od juče i cena obraza i cena života i sve u besceni. I kineska tabla i Aladinova čarovna lampa iz Nemanjine i obraćaj. I izabrani doktor i izabrani predsjednik i izabrani politički analitičar i izabrani tajkun i izabrana veštačka inteligencija i izabrana kriminalna grupa. I otvaranje 2 metra puta i 3 metara somata. I nasilje nad ženama i nasilje nad decom i nasilje nad zdravim razumom i obraćanje nad zdravim razumom. I pomeranje granice i rušenje granica i Karlovac, i Ogulin i Virovica. I obraćanje sa Pinka, i obraćanje sa Prve, i obraćanje sa terase predsjedništva, i obraćanje sa Instagrama, i obraćanje posle 1, 2, 3, 4, 5 čaša vina sa sajma. I organizovani izbori, i organizovani glasači, i najorganizovaniji kriminal. I nenarodni režim, i protivustavni režim, i zločinački režim, i režim lidžabe. I obraćanje sa konferencija za medije, i obraćanje sa izgradnje 5. metra autoputa, i obraćanje iz stranog ulaganja koje će sutra biti zatvoreno, i obraćanje povodom svog posljednjeg obraćanja. I obraćanje iz šolje pa pritisni želju, i obraćanje sa klozetske šolje pa pusti vodu da želja odu. I sve u ime Oce i Sina i Svetoga Duha, amin. I idi amin, idi bre, amin. I mogu ja ovako do sutra, ali mislim da je kraj. I umjesto happy enda, moja malenkost Jelena Mila, najmila među najmilijima.
Pre nego što vam svima poželim laku noć, ja ću pozvati ovu moju armadu aforističara da izađu na scenu, kako se već to pozorište radi, a tako, izvolite. Vidimo se iduće godine na 90. Ježevdanu i želim vam sve najljepše, verovatno ovde i da isto mesto istorije.